Hello everyone, welcome back. Teman-teman pen EP kumno ban sna yaki trak yaki kumno ban yo yaki bit kiba kambiang. Leknya ne bato set kanya, leknya ne bato set tu leknya ne bato music system normal, ai kene normal mah. Normal leknya sini set ne sini set do kena tu itu ini download itu download bilang pentai set di betul set tu pentai ter tu punya ter kini kibolong ke file ni jar kini ada bala ada download kibompat download kini pilawan tengah tu play tu pilawan snap kemna kibit kebaham biang mah tu pentu tadu pdf download dalami umne tapi bisa klik hanya dengan airnya public KORG factory set part 1 mah airnya tangan air itu mah jangan apa sepang kan mau udah pilih kan nih penapon ke data yang prima apa sepang selain deh sepang dengan IP yang session selain untuk kolam itu activate temporary mah klik itu mah dia ya mah perlu selain lalang itu mah cross pengen beliau mungkin dia abiang saya stain dem tuh abiang saya stain atau keju ya tapi klik nama abiang saya stain tuh itu processing please wait tuh pelaban bakno ne default complete tuh pelaban ai klik barang ne kene betul 70 as guitar pops ai tuh mah klik tuh pelaban anyway line Unreal pelaban test pelaban test untuk maksud tenan nih kena transport part ketu deman pen ban sinyuki mah oke tuh sinyuki mah bit yang tuh menabang bar mah ngampai na dak we tak kena tu art pulai di betul bar tree nah itu jangan tapi tem pinyon tu way kaba lai mod la rius non bat kibit mah
mau perlot wilayah ngej wilayah sungtu betul dengan seperti show di video penner pikuan penmi kum kini do re mi tapi nanya sting tapi ndai keyboard lain keyboard baik hangnya karena betul clavier itu mah tuh klik itu mah pinap ai gitu pinap on ini pin ai C D E na pin ai do re mi ingat ai do re mi marok kamsuk tuh mah pelak ya tuh itu udah labak kami baik untuk tuh mempersiapkan tem pi keluar mah tuh pengen ruai tuh yang ruai pantai slidal dengan sina baiknya head ka tuh mah perlama anyan lah tuh tem yang ruai